Whaatala whātu le nei tula le wauli au si mai ale whaafonga o tala mai lau le te o Polenisia. Toi se fuluma sina ia o loto toi o na o atu lea i le tausanga e alo tua i le atunu mo le whainga filifilinga po le whainga palo te tele. Ai e leo tu ua i lavanga luenga whaanga solo a le ofiso whainga palo tai mulinu. I le whaamanatu pea i le atunu i ala tau resitala po ua whaatino pele ai. Ai se su atu i le ofiso whainga palo ta o loto tala i pele avanoa mo i la atou e le i whaatino ina lava se resitala. I le whatatanoanga a le komisina o whainga palota a fionga tu ia filolo Alexandra John Stanley ma le newspaper le malo e ala i tūlanga ua ia i le resitalaina o tangata palota i le atunu. Na ia whaailoa manino ai e o atu i le selau se fulufitu afe lua selau lua sefululima tangata Samoa ua mai a whaamawina ua ngapa e tatau na palota mo le lua afe luono. Peitai i le mai a i le vaenga mua o le resitalaina o tangata palota i le asa lua sumalvalo Januari e na o le fase fulua fele numero tangata na mawhai o na whaatino le resitala mai i le selau se fulu fitu afe lua selau lua se fulu lima o lono winga ato e se mai le fase fulua fe o ilato nei wa mai a resitala mai i le selau su fitu afe lua selau lua lima o na tutoia ilea o le fitu se fulu fitu afe lua selau lua se fulu lima o tangata ele i whaatino ina lava se resitala ma wa whaamautu mai loa ele a fionga i atu ia filolo le anso o le ato yanga i atua i tua le au whainga luenga a wale whaatino eina o le vaenga lona lua o le toi resitala ina le tau whaamae eina ai o le whaatino ngā le resitala e whaatim sia o le awhanga solo i tua i polu nei whaamae ai lea e mo telisa la whai o na toi fo i mai ai lea i tu malo te telele i polu e peo le tu malo o whaleata ma vai maunga Inisio tala. E se fuluvalo miliona tala lea ua whaamatu ina atu le malo i le matanga luenga o a onga maanga nuu. Mo le tufa ina atu i tua i a onga le atunu. E fe sosoani ai i le whaatau ina o mea onga, tusi a onga, mo whanau mawhai a onga. Tutongi ina o pilo le vai, pilo le tise, ma le whaale lea o mea lai ti tonu a onga. O le ansa tofi. I le sono Februari, na matalia malo iai le sainia o malienga i le vao matanga luenga, ma komiti o a onga, a wane whaamatu ina atu i tua o le fesosoani, mo a onga le tu malo vai maunga, faleata ma le tu malo, wano a maamua ma le lua. O le saininga lima, sa whaiale i le mataanga o mea sina sa moi malifa, ma sa awai atu aisu i komiti pule a onga mai le tu malo, e peo na ta ua ilunga. O le anga male wha moe o le fisosoani, ina ia maua uma e whana wa onga Samoa o onga anoa, ma sili ona lelei, a wale la tolu mana i manuia. Wa onga nei lea olo anga wa i lea saininga lima, ia fia ia onga a mata, a onga le malo, a onga e kalesia, a onga tumaoti, a onga matata ese, a onga mo ilato e ia fianga tuma o le soifua, fa pia i maa onga, a lo mawhana o sawa ina, ma tuu wauno ina. E whani si whala putuputonga tumaoti au fiai le Soul Talk Samoa Rejuvenate Youth Group, Salvation Army, Lakapi Samoa, wa vai i ai le vai ngā tupe se lau a feta la, mo le whai ai o porokalami i whaata awai, le te atu i le sawaina o tamaitai, ma whanau tine lai ti le atunu. O le asa tolu o Februari lua o lua lima, na whaatino ai le nei saini ngā lima, mo le whaamatu i nā atu o nei vai ngā tupe, mai i le malo, i le vā o le matanga luengo tina matamaitai, a tina e o awhio anga manga fisotai, whala pututonga tumaoti o lo ngā lue i porkalame maa onga e tau fia i sawanga i whaasanga i tina matamaitai. O nei whala pututonga i wha, le sa vai i ai e nei vai ngā tupe, ma ili ngata ilea, aisa saini ai foi, ma se tansi o malienga mo le whaamatu i nātu, o le vai ngā tupe e lua se laua fita la, i le whala pututonga o le tō manga moe pupunga tia, ma le wha moe, e fisosoani ai le malo i porkalame Atino, ai mai se o le tausinga o whanau wa afia i sa wanga, o lo o tausia mawa aia i le whale o pitanga i tuana i mato. O le afionga i le minista i alanga aia tia i tu au, tufunga, na ia mamoli le whaafitai i ngā luenga whaatino a whala potpotonga tumaoti, mo le mamalo le atunu. Whaatasi ai malana apua inga, ina ia tautua nā, le wha maoni i le wha o ngā ino seleni, ua wha matu i nātu, ai mai seo ala fua ua ta oto, e ripoti mai ei pe a mai a,
le taimi I whaatulangina o le whaongaina o Seleni. E te wala awai I le whalwhamasino I le tai au nei le mata upu e whaasanga I le sa avea ministan matanga luinga o whaato anga mawhai ngā whaiwa o le taitai fo I lea o le vaenga whaapo whai le fast whaato tua I lea tua Samoa wa tasi a fionga la auli lea wa te apola taiwa Fosi Schmidt o le mata upu e whaatatau I le whaamasinonga lea saval au I lea solulu o le vai aso lava le nei I luma o le whaamasinonga whaitu malo I le whaamasino sinia a fionga Tala sa ato sa anga ma o le taiao la le nei e wha mai a tuai wha maumaunga a le loia o lo tu lai mo leo a fionga tai malelangi le inafo I ala tō morianga fau e wha asanga I le taitai fono le fast e se fulurua isi morianga e au fiai ma upu wha alumaluma e se mai ai le wha morianga le ana wha amatu watu ma o le tara se fulula I le taiao nei le e fuafua e wala awai le mata upu. E o atu I le se lau walu se furu seila o le amalanga mo wa ate tele a le MSC e au fiai matamaitai e to alua se fulu. Mai I se pepa whaamtalanga mai I le newspaper le malo o lo o whailoa mai ai o le whai unga le vai aso lea ua wha moe moe e tu uai le atunu I seila nei e to a se lau walu se fulu e malanga mo ala tau a wanoa e ngā lulu e ai lunga o wa alau oloa ma wa alau pasisi a le company. Mai I lea se lau walu se fulu e lua se fulu whai o tamaitai o le amalangai ai tolu se fulu le au whai o silafou lea whato a maua la tua wanoa e ngā lulu e ai. I le reporti mai le au nanga o wa a Samoa o lo o whamawina I le silia ma le tolu se lau sila Samoa lea o lo o ngā lulu e le wa a tele I le lalolangi I le taimi nei ma o se fiafianga tele lea I le au nanga o wa a Samoa po le Samoa Shipping Services le siti a pea o le numero o tamaitai wha a pea I mali I seila o lo o mawawa no e ngā lulu e ai lungo wa a meli ma wa a lau oloa I atunu I fafo. O se tasile o ngalwenga whaawawal ale malo I tau walatu I le latu au nanga le Samoa Shipping Services o le sa ilia o Nisi Company e ave ai tatou seila e wha whainga luenga ai. O le sitia o nea manoa o le telefo I le nā o le fisosoani le tatou tamau ainga e ala I tupila fo mai mo ainga I Samoa nei. Tala nā me lau le tio Polinisia, mani e telele ni aso I se tatou atunu.